जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Government of Tripura is hereby authorized to administer the oath for affirmation to the newly elected members of the District Council. I would like to request Srimati Sankri Das, LRN Secretary Law and Government of Tripura to initiate the process of administering the oath or affirmation to the newly elected honorable members of the District Council. Members to come on the stage one by one for taking oath or affirmation to the Constitution of India. First, I call upon Sri Babaranjan Riyang, 1 Damchara Jampui STC. Resinda. Ang utang Babaranjan Riyang iti di sini atau ini member Sekuriye Tubagrani Mumbai mai tamu dia ini hakimum ate bamung pakai ai India ni constitution ni dia ain susudai kami mudai dia ate ini kabai dia kamung tamu pangai ma di bagi hak ni aimo. Ang kita samulu kaitan kaitan atong tui tonggak pa yagulo kaitan ni mungkui samai tangkui kako pe kuitunar kui samai tangkui sango parot elamban ni itutui hagat kerong kuitu kupui korong pemui ano bogdagay tongmani kamung kabay hubbay tanglay. Now I call upon Sri Ismail Joy Tripura, Ayu Chamanu. Now I call upon Sri Hollywood Tango Tangma Tripura উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের নকশাত করছি হাবাঙ্গি দেবে গোদিন উত্তর নাঙে শপথ বলি দমর মুই ইন মজিম ভারতৰ সংবিধানত কুবুরি এগামনে অজিম ভিত্তিক আর আদিম মবৈকে মুই ভারতৰ সার্বভৌমত্ব আর যদা রক্ষে করিম আর মুই যে দায়িত্ব প্রতি দমর তেন অজিম বিচ্ছেদর লগে বলে তাদের খুঁজে
Now, Demchara Kachuchara. Direktur Departemen Tripura Tribal Areas Autonomous District Council ne adong ungui songkak ma yagulo kaitoni mungui sumai tangoi sado kurakte poito kenargui sumai tangoi sado barot elembak ni bisingtui hadak kerongno poito kubui korok bomoi ang wajagoi tongmani samungno abai kupai tangai. Sri Patrajo Riyan, 8 Gandanagar, Gandachara. Tripura Tribal Areas Autonomous District Council ni keha tui panghiye tung paimon yok wo isonno duai laye smai tang ye satawo abonote krok hiye और ये स्माइतांग सातावो भारत हाथोर बाय स्नाम तयक मो पा के रोंगाइदा रावनो मुखा बाय हाथ ये मुखो बम जाये आइनि सातावो पाव तयक मो सामुं रावनो आं हाबाय खुबाय के तांलाय मालाली आश्रमबारी. Ang Mujang Prosmit Deborma Tripura Tribal Area Autonomous District Council Aga Mungui Chonggamani Yagulo Mohaduni Mungui Semai Tangai Sadawo Gerakhi Puju Naragui Semai Tangai Sadawo Baratni dalam bakni Bisingtui Hajak Kerangno Puju Kubui Korok Bomoi Ano Bokjagui Tongmani Samungno Habai Kubai Tangai Hambai. Upon Sri Rajeshwar Dev Burma, 10 Kulai Champa. Ang Mujang Rajeshwar Deborma Tripura Tribal Area Autonomous District Council Adong Ungui Chongjakma Yagulo Kaitonis Semai Tangai Sadawo Gerakhi Puju Naragui Semai Tangai Sadawo Barot Elembakni Bisingtui Hajak Kerangno Puju Kubui Korong Bomoi Anu Kokjakma Tangani Samungno Habai Kubai Tangai Amai. Now, I call upon Sri Utpat Dev Burma, 11 Maharanipur Teliamora. Ang Football Department Tripura Tribal Area Autonomous District Council Adong ni Tongtak at Yagulo Gerakhi Puju Naragui Semai Tangai Sadawo Barot Elembak ni Bisingtui Hajak Kerongno Puitu Kubui Korok Bomoi Anu Kokjakma Samung No Habai Kubai Tangai.
Now, Masang James Debela, Tripura Tribal Area Autonomous District Council, Adang Ungui, Chongjakmaya Gulo, Taitoni Sumai Tangui, Grakhe Paitonaragui, Sumai Tangui Sajao, Bharat Elembak Ni, Bishinpu, Khazak Kerala, Porito Kubui, Khorek Bomui, Ano Bakzagui, Tongmani Samungno, Kawai Kubai Tangnai, Wabeke Hambai. Robindra Daporma, Tripura Tribal Area Autonomous District Council, Adong Ongoi, Chongjakma Yagulo, Kaitoni Mungoi, Samai Tangli Sao, Bharat Elembakni, Bisingtui, Khazak Keramno, Oito Bogui, Khorok Bomui, Ano Boksagui, Tongmani, Hamungno, Khabai, Kubai, Tangnai. Macam Dunia Department, Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, Adong Ungui, Tongjakma Yagulo, Kaitoni Sumai Tangai, Sajao, Berakhe Poito, Narake Sumai Tangai Sajao, Bharat Elembakni Bisingti, Khazak Kerala, Poito Kubui, Khorok Ano Bakzagui, Tongmani Samungno, Kawai Kubai, Tangnai, Hambai. Mr. Jagadish Deborah, Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, Adong Ungui, Tongjakma Yagulo, Ishwagni Munti Sumai Tangai, Sajao, Grakhe Puito Narigui, Sumai Tangai Sajao, Bharat Elembakni, Bisingti, Khazak Keramno, Puito Kubui, Khorok Bomui, Ano Bakzagui Tongmani, Samungno, Khabai Kubai, Tangnai. now I call Pulinpur. Ang Medan of the former Tripura Tribal Area Autonomous District Council, Adong Ungui, Tongjakma Yagulo, Kaitoni Mungui, Sumai Tangai Sajao, Grakhe Poitonaragui, Sumai Tangai Sajao, Bharat Elembakni Bisingtui, Khazak Kerala, Puito Kubui, Khorok Bomui Ang Boksaguni, Tongmani Samungno, Khabai Kubai, Tangnai, Hambai. 17 Pekwar Jala, Janmejoy Nagar Est. Macangdi Kita Deporma, Tripura Tribal Areas Autonomous District Council ni, Adong Ungui, Chongjakmani Yagulo, Kaitoni Mungui, Grakhe Sumai Tangai Sajao, Bharat Hakotoni Elembakni Bisingtui, Khazak Keramno Puito Saui, Kubui Khorok Bomui, Ano Bakzagui Bacha Ebar Samungno, Khabai Kubaino Tangnai. Jotona. Takar Jala, Jampu Jala. Sang Suraj Deborah, Tripura Sab Mulukai, Kota Angkor Poksam, Adong Ungui, Tongjakma Yagulo, Kaitoni Mungui, Sumai Tangai Sajao, Grakhe Poito Naragui, Sumai Tangai Sajao,
Barat elam bagi disinti kata kerong di poito ubui om merupai ano bok tongmani istamno sabai kubai Ang Muchang Uto Kumar Borma, Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, Ato Mumbai, Chongjakma Yagulo, Taigunis Samai Tangai, Sazaro, Rakha Puitunagai, Samai Tangai, Sazaro, Barat Elambag Nebishingkoi, Hazak Kerongno, Puito Kuboi, Korok Bomoi, Ano, Boksade, Tongmani, Hamogno, Kabai Kubai Tangai. Belai Hambai. ang poduton dokumen ya di sini atong ang maniya ko lo tangga maya ko lo mutai kotor bawa karya ni manggai semai tanggai sagawe barat ha kotor ni elembak agak kerong ang kotor bayu te ani sakau bok jak ko dano abai kok bai bakro kongoi samantan nai am Now, I call upon Sri Chandra Kumar Jamatia, 21 Maharani Telaga. I, Sri Chandra Kumar Jamatia, having been elected a member of the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Olympa. Now, Mirza Rajapur. Ang Muchang David Murasing, Tripura Tribal Areas Autonomous District Council ni Lukurat by Chongjak Adam Ungui Chongjak Yagulo Chini Mutai Roktai Baba Horichand Kaitor ni Sumai Tangui Sajau Rakhe Puitanaragui Sumai Tangui Sajau Barat Hakutor ni Elanbag ni Bishingpui Khazak Kerongno Puito Kubui Korok Bomoi Ano Bokzalik Tongmani Samungno Khabai Kubai Tangai Jai Bhagavatra, Jai Tiprasa, Jai Khansa, Bharat Mata ki Jai, Jai Bhut, Bande Mataram. Now, I call upon Sri Kamal Kalai, 23 Ampi Nagar. I, Sri Kamal Kalai, having been elected a member of Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, do swear in the name of the God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Thank you.
Musang Panamja Tripura, Tripura Tribal Area Autonomous District Council ने आदम हुए चंद्रमा यागुलो काइटोनिस समाय तांगे साजाबो ग्राफिक फोटो नारगो समाय तांगे साजाबो भारत एलएम बागने कुसिंगते खाजाने खाजाक केरंगा फोटो दुबई पर बोनो यानो बगजाबै बगमाने सामुनो खाबाय कुबाय तांनाय Jai Utrai, Tripura Tribal Areas Autonomous District Council ni Koha Tui from Saye Layana, Kristoni Mumbai, Soitok Awoi, Boy Khatui Mumbai, Aken Karo Ye, India Hani, Roito Royang Tongudoi, Maninai, Ake Amje Tangna Kaitomi, Abona Khatui Chuk Mumbai, Samung Tangai, Hakka. Tripura Tribal Area Autonomous di Kangkong Songkayakmi Isorni Mung Noromye Mai Tangka Brom Riye Yataka Ang Apik Katri Mobai Pui Bai Ake India ni Tui Mumbai Kayak Mo Atai Mon Mani Tau La Ye Ang Hasung Ye Tang Mi Tang Nai Ma Nai Moni Tang Man No Hap Ye Mo Bai Kuklong Musang Deputy Tripura Tribal Area Autonomous District Council Adam Mungui Tongjak Mayagulo Kaitoni Mungui Samai Tangai Sajabo Parot Elembak Dibisingte Haza Kerongno Puitu Kubui Korok Bogoi Ano Bokjagoi Tokmani Sabungno Kabai Kubai Tangai Abai The first meeting and advance the further proceedings. Thank you. যত officials to the first meeting of the 9th TTAADC. As per conduct of business rules, three first meeting of official the Autonomous District Council Chairman and Chief Executive Member elected Emlani Tomoni. जैसे कोनो कैसा कारोने तनी official chairman TTADC टाइम official chief executive member elected খাজাগিয়া বলবাগাই পরবর্তী সময়েও তেমসা সিটি কমবে খাজাগি কতাল চেয়ারম্যান তাই সিএম চমজাকনাই বলবাগাই গভর্নর বাই অ্যাপয়েন্ট খাজাক প্রেসিডিং অফিসার হিসাবে অবহানি দায়িত্ব অবনো সাগলাইনানি তবে তিনি চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার তিনি সময় তামানি প্রোগ্রামেও পাইকা হলেই বিকায় নাই হামবাই
যত অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলनि हाई ऑफिशियल्स विजिटर्स प्रेस पुलिस प्रशासन जतनो kaham kurungkai tinani 9th autonomous district council ne newly elected members of no samai tangmani je pandawo mere nathok khayai subhasu runabai tinaro tamajaka tinani first meeting arana অনির্দিষ্ট কারণে বাকি মাথা বেড়ে রাখা হামবাই